Salam dostlar, men Zuzu Kachiyeva. Bugün men İstanbul'da Borborgo bara jatam. Oşonduktan men koşu jolda sayahatlap barışыңызды kaladım. Emne üçün? Sebebi jol 1-2 saatlik jol. Oşonduktan men koşu İstanbul'da görüp barsanız bolot. Бирок эң негизги максатым бардык эле Кыргызстанда метробус деген эмне экенин биле бербейт. Метрону балким көрүшкөндүр. Казакстандан, Россиядан метро кандай экен. Метробус метродон эмнеси менен айырмаланат? Ошону мен көрсөткүм келди. Бир аз маалымат берейин. Экөөнүн системасы окшош. Эң негизгиси жык толгон жолду adamlar batırak жетип алыш үчүн уюштурулган метродагы, метробустагы. Себеби мындай чоң Стамбулга окшогон мегаполисте жашаган адам гана баалуулугун түшүнө алат. Метро жөнүндө кеп калсак, метро көп вагондуу жердин асты менен жүрүүчү унаа. Метробус болсо өзүнүн атында эле жооп бар. Метро, бус. Бус деген сөз англисче сөздөн бас деген сөздөн алынган. Демек, автобустун кебетеси, көрүнүшү. Алар бир аз узунураак болот. Атайын аларга курулган гана жолдо жүрүшөт. Ал жолдор чоң жолдун ортосунда болот. Ошол метробустар, мисалы мен жашаган жер акыркы аялдама. Борборго чейин жетиш үчүн ал дагы акыркы аялдама. Ошондуктан 1 саат, 1,5 саат убакытта метробус менен жол жүрөм бүгүн. Сиздер дагы мен менен жүрүп көрөсүздөр. Таң калыштуусу, эгер адашып башка аялдамадан чыгып алсаңыз, кайрадан сыртка чыкпастан, акча төлөбөстөн, ошол ичинде эле аялдамадан жолдун бияк бетине өтүп, кайрадан өтүп кеткен аялдамаңызга жетип алсаңыз болот. Демек, метробустар 2 катар жүрөт. Оң жагы башка тарапка алып кетет, сол жагы ошо башка тараптан бул тарапка алып келет. Төлөө системасы метронукуна окшошуп кетет. Metroga da, metrobuska dagы bir эле карточка сатып аласыз, ичине акча коесуз. Акча коюучу атайын бир нерселер бар, аларды да көрсөтөм. Андан соң турникеттер коюлган. Метро сыяктуу эле. Турникетте карточкаңызды коюп, анан өтүп кетсеңиз болот. Ар бир аялдама көпүрө аркылуу жолдун ортосуна барганга мүмкүнчүлүк болот. Аларды дагы видеодон көрөсүз. Анда жүргүлө, көрөлү. Достор, мына менин аркамда көпүрөнү көрүп турасыңар. Ошол көпүрөнүн үстүнө чыгабыз. Ошол көпүрөнүн ылдый түшкөндө метробустун жолу. Мына метробусту көрүп атасыңар. Сары автобуска окшошуп кетет. Ошондуктан азыр ушул көпүрөнүн үстүнө чыкканча карап барабыз. Көпүрөнүн үстүнө чыгыш үчүн ушундай лифт бар. Лифт менен үстүнө чыкса болот. Бул биринчи жол. Мен дагы силерге экинчи жана үчүнчү жолун көрсөтөм. Экинчи жолу эскалатор. Эскалатор менен көтөрүлөбүз. Үчүнчү жолу болсо, кадимки эле тепкичтер. Мынакей бул тепкичтер, бул эскалатор. Эскалаторда Стамбулда ар дайым оң тарапта туруш керек. Шашып аткан адамдар, алар сол тараптан чуркап чыгышат, же чуркап түшүшөт. Көпүрөнүн үстүнө чыгып атабыз. Бул лифттен чыга турган жер. Бул эскалатор менен чыгып атабыз. Ошентип
köprünün üstüne çıktık. Ben hazır edip arkan video. Uğrayacakta Akmaşlı'nın canını kattım. Bu tarafı. Oşonda akıllı ayaldama. Dedigi televideniya munarası turadi. Oşol jakta akıllı ayaldama. Bu ana cheyinki ayaldama. Men oşol ayaldamani janida jashayman. Hazır metrobus sari Jo'ratasarda. Metrobusga barish uchun men ko'pirning üstü meni turniketdan o'tdi mana yetishim hayron. Shunday turniketlar Jo'ratasar ақша сала turgan iki sari al jakta, iki sari bu jakta. Hazır ушул İstanbul kart degan kartochkaga ақчасын tekshiramiz, jana ko'ramiz. Kartınızı ödemeniz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart ödemeniz gerçekleşti. Shunday bankomat yaptı. İşleminiz yapılıyor. Sadece kağıt para girişi yapınız. Bu jakta mende 19 so'm bari o'xshaydi. Demek bunu to'ldirmaylar, qo'llanversa bo'ladi. Sadece kağıt para girişi yapınız. Turniketga qo'yamiz. Jashil bo'lganda bu jakda lift bor. Liftni qo'ldansak bo'ladi. Jo'q bo'lsa jo'nala tepkichlardan o'tishsa bo'ladi. Metrobuslar har biri 2 minut sayin ketishadi. Bir tarafı metrobus, ikinci tarafı bu birinci tarafı. Men bu tarafdan shaharga ketaman. Daha bir qiziqli narsa bor. Har bir ayaldamada o'shani sizlarga ko'rsataman. Bu ayaldama. Cho'ng yo'ldan o'rtasına keldik. Bu qiziqli narsa Hamidiya degan suv. Bu yerdan kartini bu jakta düğmelerga basib al jaktan suv alsak bo'ladi. 0,5 yarım litrelik sularni alsak bo'ladi. Bo'lmasa bu yoqqa tiyin solib 1,5 tiyin, 1,5 kuruşlik biz 1,5 solib anam suv alsa bo'ladi. Ana hozir bu metrobus men keyingisine tusham. Keyingisine o'rin bo'ladi deb umiddaman. Köşedeki çiçekçi seni sordu bu sabah. Burada yok dedim, selam söyledi, tazeymiş gülleri yokluğun gibi. Yürüdüm biraz, seni düşledim, umudumu senle süsledim. Ne dar sokaklar ne boş duraklar seni unutmama yardım etti. Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen bir kaldırım taşı, bazen bir sokak çalgıcısı, yani sen İstanbul'sun. Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen Kanlıca sahili, bazen yalnız Kız Kulesi, yani
en İstanbul'sun. Videoni montaj qilib жатқанда, redaksiya montaj qilayotganda shaharni o'zi chizim albayım, shu yerdagi elestetib sezib bo'lsin deb. Ikki chiqish bor. Bu chiqish shaharning ichidagi metroga olib boradi. Yerning astida ketasiz. Agar bu chiqishdan chiqsam, anda shaharning qadimgi ko'chalarida bo'lib qolaman. Anda ketdik. Bu çıkışta hayradan köprünün üstüne çıkacağız. Bu şekilde eskalator yol gel. Yok. Lift var. Lift bu tekişlerin arka camında. Hazır köprünün üstüne çıkıp turniketten çıkıp bir sıra daha center'de video atılıp gösterip koyayım size. Turnikette. Ben bu taraftan çıkalım. Basta. Ben prize noydu yol gireni. Geride bir kıyılarda kayıp verişi. Şu ayağına çeyine gör. Koldan basa biraz kayıp basıp koy. Nah, yanda Trump Towers. Bugün açık haftan son hava betul ısınız. Bu metro basın biraz düşünmenin geldim. Eninin metro benim bir baksam olur biraz cüda sayındır. 2,5 saatten beri oturup gelgen yok. 2,5 saat. 1,5 saatten beri oturup gelgen yok. Hazır biraz cüda sayındır. 2 ayaldama cüda sanım. Ben bara turgan Marriott degen bu da belgili otellerin biri. O'sha Marriott'un arı jag'ina bosib boradi. O'sha jaqdagi sanatoryga boraman. Dün böyle avtobüslerden ayarlaması. Abdan bir otobüsler. Şu kadar şartın annesi burçuna. Tamam. Bakın mı? Alacak dağın otobüsün ayarlaması. Bir de geçelim. Bu da dağın otobüsün ayarlaması. Bunlarki eğer dönül avtobüs bilen bir жаққа жол жасам, шындай жық толған көшелерде қатар автобустар тұрады. 1, 2, 3 астыда дағы 1-2 автобус тұрады. Şunday jönök avtobus bilen bir yerge jetiş abdan kıyın. Sebebi şunday trafik jıq толған жолдарда kıyın. Çoğ şaharlarda жашаган turgunдар gana metronun dağı, metrobustun dağı artıkçılıklarına abdan razı gelişir. Atugul avtounası bar bolsa dele жолдор абдан жык трафик болгондуктан алар үчүн метро же метробусту колдонгон артыгыраак. Ошондуктан мегаполисте чоң шаарда жашаган адам гана чын эле деп айта алат. Элестеткиле, метробустун светофору жок. Ал түз гана кете берет. Жөн гана аялдамада токтойт. Ар бир аялдамада токтойт, түз гана кете берет. Эч качан маңдайынан эч кандай унаа келбейт. Bir tarafta эле кете берет. 1 saat бою жүргөндө бул анын ылдамдыгы абдан тез, абдан бат. Ошондуктан бул абдан сонун ойлонуштурулган унаа деп айта аламын. Şehrin içi boyunca metronun içine geldim. Burada en son müzik alıp müzikantar gelip müzik oynatırız. Oşandaki sanat. Oşo şehrin metronun içine sırtka, metrobuska çeyin bassa oldu. Karşı bir müzik anlayıştan. Koridorun ayağını çeyin barıp, anan solga burup, anan daha biraz basıp özünçe aeroportda жүргөндөй şunçalık
uzun. Üstü bolsa kadinkilе avtobus, mashinalar жүргөн жол. Abdan çoğ. Жолдун üstünde dagы көпүрө бар. Анын üstünde да көптөгөн машиналар, автобустар жүрүп турган жол, көпүрөнүн üstü дагы. Бул жерден бул жака буруп Köşedeki çiçekçi seni sordu bu sabah. Burada yok dedim, selam söyledi, tazeymiş gülleri. Yokluğun gibi yürüdüm biraz, seni düşledim, umudumu senle süsledim. Ne dar sokaklar ne boş duraklar seni unutmama yardım etti. Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen bir kaldırım taşı, bazen bir sokak çalgıcısı, yani sen İstanbul'sun. Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen Kanlıca sahili, bazen yalnız Kız Kulesi, yani sen İstanbul'sun. Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen Kanlıca sahili, bazen yalnız Kız Kulesi, yani sen İstanbul'sun. Bu şehri bizden. Ben yapamıyorum. Hoşça kal. Amanesen barıp kayta geldik. Anda şartlar boyunca like baskandı unutmayız. Kommentari жазабыз. Kandaydır bir sorular bardır argimde. Je olbasa jön gana razçılık, maktoo kommentariler de adamdı kuatta bekemdeydi turabı. Men sizlerge hareket kılıp maanilүү маалыматтар менен бөлүшкөнгө siz тараптан дагы ошондой комментарийлер болсо мени энергия толтуруп мындан ары да ушул сыяктуу видеолор жасаганга түрткү берет. Бөлүшсөңөр болот. Туугандарыңарга, курбуларыңарга, бирөө мүмкүн Стамбулга кетип атам же Турцияга кетип атам дегенде кантип колдонушту стресс болбой бул жактан ушул видеону көрүп колдоно алат. Андан соң жазылгыла, кубанычта болом. Чогуу көп жерлерди көрөбүз, көп жерлерди саякаттайбыз. Görüşkөнчө, жакшы калгыла.